Почитувани гајања, ова епизода не е еднооки. Има точно 7344 пиксели. Направена е около техника и озвучена со професионални микрофони, што значи дека е според стандардите на Европската Унија. И вие смеете да ја гледате. Штовани публикуме, а сад филмске новости. Nakon prvi roman, 100 godini prerодба, danas u Dom na kultura, naš premijer je promoviral svoj vtor autobiografski roman sa naslov Grujo Osetija Gruzija. Ma gde je pobogu ta opozicija i kada se toa krije? I na šta liči toa ponašanje? Da li je možda skromnost u pitanje i nekad više da se nametnuva? Jednoki dlaboko se izvinjava zbog skeč od minata sezona. Zbog toga što nekoju ova zemlja bukvalno gi shvati. Nakon brutalni upad u makedonska gramatika i sozdavanje novo minato virtuelno vreme, tendencija na upadi produžuje so novo segašno neostvarljivo vreme. Запај, црно-бело, веќе не е по европските стандарди за телевизиски серии. Да се прекине упикава. Nad Makedonije se... Абе, реков забранувам. А, добро, ова е коло, по стандарди. Novo sonce na prohibicijata.